pasajeros. Si vas a abordar su tren por las puertas del parque, portando su boleto e identificación en mano. Gracias por su preferencia. Que tengan un feliz viaje. Это наш вагон Е. Сейчас нам ставят печать, и мы сядем в вагон. Que varían entre 30 y 45 kilómetros por hora. Gracias por su atención. Ladies and gentlemen, your attention please. Due to the geographic characteristics of the Interandean Valley, the train speed will range from 30 to 45 kilometers per hour. Thank you for your attention. Едем обратно в Куско. Damas y caballeros, su atención por favor. Por medidas de seguridad está prohibido cruzar de un coche a otro bajo ninguna circunstancia. Queremos que su experiencia de viaje sea inolvidable y por ello resguardamos la seguridad de nuestros pasajeros. Gracias por su atención. Ladies and gentlemen, your attention please. For your safety, it is prohibited that you move from one car to another under any circumstances. We want your travel experience to be unforgettable. Therefore, the safety of our passengers is of utmost concern. Thank you for your attention. Damas y caballeros, en breves momentos se dará inicio a nuestro servicio de bebidas y snack a bordo, servicio incluido en su boleto de tren. Durante este tiempo, solicitamos permanecer en sus respectivos asientos. Gracias por su atención. Ladies and gentlemen, in a few moments we will start our onboard drink and snack service. This is included in your train ticket. During this time, we ask you to stay in your assigned seats. Thank you for your attention.
balconies and roofs. The Sahras show the cultural fusion between the Catholic religion and the Indian philosophy, and can be appreciated in the lavish celebration of the Virgin of Carmen, the patron saint of the town and province of Pocar Tambo.